Da nam kažete zbog čega ste vi odlučili da se radi o opštoj anesteziji? Čisto zadnji zub mi je bio, imao 20 godina, možda i više, imao sam jako puno problema sa vađenjem. 4. puta su mi izvadili u 4. ordinaciji. Znači, da rezimiramo, vi ste odlučili da radite opštoj anesteziji, jer ste imali problema ranije kod vađenja zuba i napatali ste se straha. Najviše. Zbog straha, jel? Da, odgovara jednostavno to nije. Hoćete mi reći samo posle anestezije, jeste imali kakvih problema? Ne, Jeste imali bolova? ne, nisam ni pio ništa za bola. Sada momentalno, koliko vidim, niste otekli. Nemate nikakvih otekli. Nemam tegoba nikako. Kao što vidite na ovom rentgenskom snimku, pacijentu je u donjoj vilici idealno ugrađeno 6 implanata i postavljen fiksni most, pa da pogledamo izgled zuba i čujemo utiske pacijenta. Evo, otvorite usta, zatvorite, kažete mi sad kad otvorite, zatvorite, da li vam šta smeta? Ne, Ne smeta vam ništa? ne. Dobro stojim, ne osjećam nigde ništa. Od toga vidim da nemate nikakvih ništa. Ne, dobro je. Nisam imao mi nikakve bolove, nisam ni jednu tabletu popio. Sve je bilo okej. Vi to trpite mnogo, možda je bilo... Nije, to je. Boleo me neka zub, pa sam pio tablete, sad nisam imao potrebe. Niste imali potrebe? Ne.